Din hija l-poddata numru 584 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Juno Valdes, flimkien ma' David Cassarto-Reggiani u Toby, Jean-Claude Vancel, Sempliċement tat-Triq u Crime Mist. U biex nibdew llum għandna din mingħand Melchior Sultana. Podda toħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Din tal-lum hija numru 584 f'din is-sensiela u llum ftaħnija b'din is-silta jisimha Getting Closer mingħand Melchior Sultana mill-ħuda mill-album tiegħu Cosmic Soul li ħareġ lejn tmiem is-sena li għaddiet fuq id-ditta tad-diski Profound Sound Records li hija fejn jinħareġ il-materjal kważi kollu ta' Melchior Sultana. Fil-fatt ftit tal-ġranet ilu anke ħareġ xi materjal ġdid hawnhekk. Dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com illi tajjeb illi ngħid illi nsankompli semmilkom aktar dwarha matul il-poddata llum għal ma nagħmel insomma regolarment. No allura jkun tajjeb illi ngħaddu wkoll għat-tieni silta. Kompli l-kollaborazzjoni bej David Cassarto-Reggiani u Toby ma mhux biss wieħedhom imma anke ma' xi ħadd ieħor. Din id-darba hawnhekk joffru l-isfond mużikali għal Juno Valdes. Din hija This Is Your Life. This is your life, through my sorrows, things are looking up, one more shot, I think I'm good, I'm not, can't get away from walls are closing and time stands still, it's just me with myself, we get caught up in all our ties and ways. Who are you to say that I should be that way? 'Cause all we need is right here, look inside. Face it in and that it's all here waiting for you. They go left and you choose to go right. After all, this is your life. This is your life. This is your life. Days getting better, things are looking up, it goes like clockwork. For a while it's la da da, but then it comes again. Can't get through this, can't see the human, just me with myself. We get caught up in all our ties and ways. Who are you to say that I should be that way? All we need is right here, look inside. Freezing in and out, it's all here
This is your life. This is your life. This is your life. Il-vuċi ta' Juno Valdez mek flimkien ma' David Casartorgiani u Toby b'dik is-silta This Is Your Life. U din hija waħda minn żewġ siltiet li għandna llum li jorbtu mal-pandemija, mhux għax il-tema tal-kanzunetti hija dwar il-pandemija, max il-videos tagħhom u recordings tagħhom ġew affettwati mid-distanza li rridu nżommu minn xulxin u bin-nuqqas ta' postijiet li nistgħu morru fihom u dawn it-tip ta' affarijiet. Ngħidilkom aktar dwar hekk minn hawn ftit ieħor, però ħanisimgħu t-tieni silta minn dawn illi ġew affettwati minn dan kollu. Huwa r-ritorn ta' Jean-Claude Van Zyl. Konna nisimgħu regolarment f'din is-sensiela ta' poddati diversi snin ilu meta kien attiv fil-bidu tal-karriera tiegħu bħala kantant. Jean-Claude Van Zyl jirritorna hawnhekk b'din is-silta li jisimha Kiss Me. The satin ash of graphite eyes glows wilder as your lips cells on mine. There's no better time to lose than my own with the music blue over the telephone. The deeper I fall, somehow too much too small. A value to give to you in dreams that you made come true. As you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel. As I breathe one more time, look into a brushstroke's words, softly carving moonlit faces. Eyes that realize floodlights of thought on leather straps. I fasten joys, the deeper I fall, somehow too much too small. A value to give to you in dreams that you made come true. As you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel. As I breathe one more time, as my thoughts cross the line. Your Sunday rest on Monday morning gave you away without a warning. Breathe one more time. As you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel. As I breathe one more time, as you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel. As I breathe one more time, won't you kiss me? Ooh, won't you kiss me? As I breathe one more time, kiss me. Kiss Me minant Jean-Claude Van Zyl, kanzunetta li għandanka klim miktub minn Marilyn Mifsud. Ħalli għaddu għal-silt oħra. Fadlina żewġ siltiet preparati l-lum għal-poddata tagħna u żewġ siltiet hip-hop bil-Malti. L-ewwel waħda hija minant sempliċiment ta' triq. Din hija Mbirek. Rosaire. Ma' meditazzjoni Medicina, siebi dak li jandi bżonni Iwa siebi jetnejd l krimi som da it-tapon Killex l-istess, iwa dejjem l-istess Ovvjament duħan, iwa anti-stress Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien Wes iwa siebi għax għall-infinit tal-ħin
Hawek sieħbi xejn mu kalkulat, hawek tipprovax tifhem kif kont f'dak ir-ritratt. Hawek xejn ma jiġi b'xejn, għalhekk kulħadd jirranġa bid-dejn, kulħadd irrid il-bimma mal-bimma jħallasha. Imur naqasija xogħol għamilha, ħarrem mersaq mis-sob ta' nofs dik iż-żibla qasim issa. Titkun taf minn fejn, niġri fejn, sieħbi ovvjament li jkun hemm xi jerba' kallijiet fuq l-idejn. Ta' xejn sieħbi hawnhekk innisitu kollox, warrab mis-sob ta' nofs u attent kif toħroġ. Din hija l-klikka li tista' tgħidilha dinastija, mużika hekk ovvjament li 100%. U ħadd minnkom laqqas wieħed warrabna għallem dan ir-rap li jinstemma ġol ħwienet, ġol karozzi zdungati alla volja ma tantx tfadal, imma ssib xi waħda l-emmullaw ġol raħal. Ovvjament m'hemmx ħanżira lina huwa faħal u toqgħodx tgħid li jien fejn iż-żobb nindaħal. Ismi sieħbi ssibbu kull imkien, għalhekk jien ta' triq daqs kemm hu ta' triq jien. Ismi ma tappelli, ismi fejn hemm bżonn, ejwa sieħbi smajt sewwa, ismi jinbidel ma jibqax bon, imma sieħbi jiġi delli jitta l-istess pezza. Smajt sewwa ejwa sieħbi jekk hija l-essenza, tipprovax tikkalkula affarijiet laqas joqogħdu fil-boros, sarem ejwa sieħbi ħanejdlek jien kif noqmos. Noqmos minn ar-ritmu u r-ritmu qas tista' tifhmu, in-nies jgħidu li bidlu jien neqpa' ngħid żiblu. Ejwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minna liħ li ġej jgħid li m'hemmx kwerenza ma il-kwerrenza sieħbi jien naqtalkom jien naqbadkom, ejjew naqallaw ħanejdilkom kif iż-żobb nilabkom. Tgħidu r-rap ilna nobsquh, minn meta intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu. Ejwa sieħbi jien huwa jgħidlu l-farawn, xi kultant niġi xi kultant ngħidlek mhux illum, xi kultant inċempel ngħidlek x'ħan nagħmlu issa. Ejja naqallaw sieħbi spirtu pront mhix diska, dejjem friska ejwa sieħbi dejjem tleq fix-xemx, daw il-kummedjanti neqpa' ma nifhimhemx. Kumbillanti wasieħbi kumbillant, mbagħad jiġi jgħidulek sorry. Int kantant, x'kantant sieħbi jintifel bħal l-oħrajn, jinsib post raġel imma dejjem bid-tielet-għajn, daqs li kieku ejwa sieħbi jien wieħed minn hemm, ħarem ejwa l-isħab qed jgħiduli kimika hemm. Mediċina sieħbi dak li għandi bżonn, ejwa sieħbi qed ngħidlek rimi som daqqiet tapon, killex l-istess, ejwa dejjem l-istess, ovvjament duħan ejwa anti-stress. Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien, wes ejwa sieħbi għax għall-infinit tal-ħin. Hawwek sieħbi xejn mu kalkulat, hawwek tipprovax tifhem kif kont f'dak ir-ritratt. Hawwek xejn ma jiġi b'xejn, għalhekk kulħadd jirranġa bid-dejn, kulħadd irrid il-bimma mal-bimma jħallasha. Imur naqasija xogħol għamilha, ħarrem mersaq mis-sob ta' nofs dik iż-żibla qasim issa. Noqmos minn ar-ritmu u r-ritmu qas tista' tifhmu, in-nies jgħidu li bidlu jien neqpa' ngħid żiblu. Ejwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minna liħ li ġej jgħid li m'hemmx kwerenza ma il-kwerenza sieħbi jien naqtalkom jien naqbadkom, ejjew naqallaw ħanejdilkom kif iż-żobb nilabkom. Tgħidu r-rap ilna nobsquh, minn meta intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu. Imbirek minnant sempliċement ta' triq, ma nafx kif kienet ħarbit li din propjament ħarġet is-sena li għaddiet, imma insomma tajjeb hawnhekk illi rġejna anke smajnija. Tajjeb li ngħidu l-koll illi għandna rabta mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minnant il-Multimedia Memory Preservation. Fil-verità dan huwa fejn inżommu d-dettalji ta' dak li għaddejja kemm isemmilkom tonysan.com u fil-fatt anke dawk il-kanzunetti u attivitajiet li għaddejjin u recordings li qegħdin isiru f'dan iż-żmien tal-pandemija tar-rebbija tal-2020, hemmhekk qed nippruvaw anke nżommu listi tagħhom biex meta jgħaddi żmien anke niftakru x'kienu dawk l-affarijiet illi konna qegħdin ngħidu nisimgħu mu naraw f'dawn ix-xhur ta' dan iż-żmien ta' ħajjitna. Infakkarkom li permezz ta' tonysan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi, jasibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, bħalma dejjem inħobb ngħidilkom huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Għajduli x'tixtuquni ninkludi f'din essenzjala ta' poddati jew inkella anke jekk sempliċement tgħiduli hello, no fiġir bikom ukoll.
L-ħar siltajja minn trapper mill-Mosta li smajna diversi drabi oħra minn għandu f'din is-sensiela ta' poddati jidher li tanqas darba jew darbtejn oħra, żgur. Qed nirreferi għal Crimist, il-ġdida tiegħu jisimha sa mill-ewwel ġurnata. Mix xi ħaġa ġdida li tpejja bil-ħaxixa kannabis sativa ġewwa l-park tal-imsida tefa' ta' ġebla l-bot mir-raħal tal-gżira fejn tar-rom jitlajjaw biex jaqilha u lira. Ibijaw ġisimhom jixtu l-kokaina, jaqgħu ħażin u jittaqbu fil-vina. Ħajja bla skop le dan mhux lob għax faċli tispiċċa skjaf fuq dak id-daqsxejn ta' trapp. Il-ħabilhom jeżistu minn qabel Ġesu Kristu daw kollha li jilagħbuha tad-dojoq imisshom jistħu dejjem il-Knisja iżda qatt ma jindmu. Iva sewwa fimtu sistema korrotta iħamġulek ismek u jtabbawlek il-kondotta bil-ħeffa jitfawk fl-istess keffa għalhekk għamel l-affarijiet bil-qalbu u r-reqqa għax faċli ħafna li fis-saħna tal-argument flok tieħu ir-raġun tispiċċaw maqful intwardament tila u nieżel il-qorti kull xahar tiffirma flassa u jċaħduk mit-tfal. Sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija biss ħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u malajr jifdulek li bellata. Sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija biss ħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u malajr jifdulek li bellata. L-esistenza bdiet mit-trap u mill-irmiet kollox kien seren sakemm beda il-ġlied il-gwerra bdiet lajta dwiet fil-wiet fl-irħula u fl-bliet mal-erba' irjieħat inxterdet u ġriet ir-rata rreġistrata tal-imwiet dejjem baqgħet tiżdied u alla volja l-umanità tagħmel ta' bir-ruħa li nsiet l-istorja tfakkarna minn xiex id-dinja diet il-gwerer mart firda u imwiet sakemm kulħadd jingħata l-istess drittijiet ix-xema intfiet il-ġarra qatt ma ntiet sa frattant l-inkwiet dejjem baqa' jiżdied min ikun żaqqiq qatt ma jsib il-mistrieħ moħħu dejjem jewden kif ser jagħmel lira qlieħ għalhekk jiġri x'jiġri jien ser nibqa' nippersisti u ma nafda lil ħadd asli lin-nifsi. Sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija biss ħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u malajr jifdulek li bellata. Sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija biss ħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u malajr jifdulek li bellata. U silta issa mill-ewwel ġurnata mingħand il-Crimist ġibna f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel nħallikom infakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Ħodu sib tagħkom infuskom u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.